Sekarang tahu mereka thangnya hamjom ya flado, ebo hamba bor basai ni kile he. Olin dindah na duku hadin ni kejar hajing Bible nerprong khadema ar khaza mani grau thai jing dini khana lai bunang kho. Bible ha Matthew ni chapter 28 verse 18 athidu sorgo jang philchi ni krib rauma khe ani hari tharkha. Serba subung election khilihi. Te hidang hi political ni rauma khe maibalai. Jarni hatani ode desh ke nai somane khle political power maibalai. Jishu Krista bo Calvary cross atsi hi. Ode saingtham ni yang ha baija phenkha. Soitan ke harai hi sorko ar hapsau ke detarkha. Jishu Krista beseni rauthai jang kaplaikha. Sorko ar bilthini popra jakha. Sason khlaimane ar golamri mane khle he rauma maikha. Kilim gasa doda khudan basaw ha rauma maikha. Soko sakaing madai haitini basaw ha rauma maikha. Sama suma tuku hadini basaw ha rauma maikha. Bobani Jishu Christian bum jangjing. Kilim gasan rung koma mai fudu. Soko sakaing yan rung koma mai fudu. Tuku ni trung sama suma ni prong. Hamya nai krik ar hamya bublin trung bojing ko fudu. Jishu Krista de rajan basaw raja se prime minister se pauhinai sang jingbo raja ni bu minister ni basa bisik jaba maikela bisli hamnang mo bisli khaja si janang mo khinne nangya khaja mani karauthai masi dong lon majang jing bo raja ni basa bisik jing japudu. Bible ha Galatia ni chapter 3 verse 26 ha editidu Jishu Krista ke lon bani nisi kripo madai ni basa jasarkha. Aw jing lon dre thire jini lon majang ning jing Jishu Krista ni basa psik jaba maidu bo raja ni rau thaiban basa psik jing jaba maidu besle hamya ba grau thai bufare basa psik ke nalai khasau base humonang re bokeba nalai bori base hambala mahalang smai base masi charmenang sainthima baudu sainsikale masi nolai ha thangba ha Graujang grau Jishu Krista ni grau thaike baigo laikha. Jishu Krista de hambi kreb kebo khasaudu bokai jurure thi sainti laikha. Bode kreb ni bo bufase kreb ni khai suma kebo bode ajaudu hamthai redu. Thi sainti laiba. Sains khale bo subong phadaing thangba ha phadaing ha ho sadau hi sauk jang thaulaba oli thidu. Ijang ojang naiding baikha thewa sausikiri saujang ning baini sahi thaulaba oli thidu. Kisa bublin nyau ha sainsi khale thile eba grau thaike Jishu Krista de khaso eba madai se bode prashna khana eba madai se thi thile eba grau thaike mai sukhane ode bo Jishu Krista ke o baba Jishu angke hamri thiba haning bon boho sayaba hor jangning hamlang khane oli thidu ode bo sari ha thuba hawo Jishu Krista ke muk thanglai Jishu Krista ke saumi jamu nubane oli saintiba Bosubung Kristen ode den nia thega bo Jishu Kristen basolan den kha ode bo hamlang lakha. Bible ha Matthew ni chapter 11 verse 28 athidu nisi dukujang bubang risi horiarau krip po ani ha phaila ang nisi ke lengo marina otelening jing duku hade ke Jishu Kristen ya phonang jing boke jurunang prarthna khlainang poni haning jing sainang binang Sikare bode nalai bo jin duku hade ke hodrumane de ready se dindahna basaing bohor hamya bo bubliha muluk dungba bubliha jing thangba hemba smai jiba bo bisli duku jadu kilim gasa jare thegabo dindahna bisli gamang jadu iliba situation a jing jarde ubai kiri jing mosi jadi khebo bulaya bo butu ke jing Jishu Krista na jing yauphamana do bode bain zrumane hodrumane nalai bo ready se Duni muluk ke nai hi tuku hadi jaya ba butu ke nai hining jing Jishu Krista te phai phitma jakha bo ke jing mai somanang du phai ba basaya jing aru nadi ke koron nang ko jing musbo tharmaya jing nalai bo phapni thong degaw hi kathar jahi ready jahi jing duha do manang Luke chapter 21 verse 36 a thibalai odebani japhai giniya ba bubli khe lailang phumane ar nisine rauthai mai phumane ar marsin ni basani sakang ha somfumane nalai bo bihi salai dara dongla
Duhai bo Bible thebule ning jing nalai bo marai khening bihining dongma aro nalai bo jing gathar jahi ready jahi jing Jisu Christ ke jon hening dongma nang. Jing khinmane niya kreb sorgo aro prithini rauthai ke Jisu Christ ne risarkha. Kreb ni baswa madai ni hamthai dongthing. May God bless you all.